isan zong let ni vel set ta sang tayar le thil phurna nei lian tak chen na in po phurleng thei khopa lian lir thei om te hi isem hei hi engdang ni lovin mining truck an tiang che hi ani truck pa ngai man tur tam tak om laya hetiang taka truck lian hi siam kher nge an ni kan ti mai thea tun tuma chuan leilung hau sakna lai chuana huna man tur bi truck lian an siam chan le achung lam khol na tho dan te hi kan bi chiang don ani mining vehicle te ho an len na big chan kan soi ma hian mining nakal mang he kan hriat na sak pot angaya dar le thir ti vel la chuak tur hi chuan mining company te hian ton mak ta duai tam takarit lung le le te hi an then fai ma sak pot angai train hetiang nau taka hi chuan engkim chu clip thlepa hisap nei angaya chan chu mining site mun khata sen so zong zong za som nga vel set hi chu a fei vale son kwal transportation a hian a kalral train entirnan hetiang na tok tur hian kongpui pa ngai atlan chi ho dump truck hi an mang tang se chuan tun lai le lai khol lian tak tak na tho pu zo tur hi chuan dump truck hi azatel te meu mai angai dona hetiang ni chuan driver za chuang hlo pek ngai don ba ka anin sul pel na ringota traffic jam a po hian tuial thei hi akal ral na saton lea na tho ati chuan op thei ton wang hian om sia om lo chu wangin hetiang leilung hau sak na zon ko nga hi chuan na thok tu tam lam ai ma in a thok lok thei hi a poimo zoka hi wang hian mining truck lian tak tak te hi alo chua pha ta ani heti lai hian truck han siam len vak a hi thil ol ai ani lova eng ang takalian ani thlengin nge aman tla khang le man lai mining truck te kha chu tun lai truck te ho ai hian an lian vel air or chawa ni masila indo pui pani na a zo nu khan khofel economy ron thang chho vakin leilung hau sakna raw material mamo na hi asang chho ngal le mining site te chu ron tilianin excavator te po an ron siam lian chhota a lei lai a lok to sia wangin truck pa ngai ringot mang hi chuan an na tho hi ain hen zo to lo engineer te chuan uluk taka chutin ngai tu na thar putira lir thei hian thila phurnem thei po le ton khat zela sen so hi atlem thla thei don ti hi an ra chiang le trip khata hian thila phurnem thei chuan truck hi man tam angai ton lo ba ka driver po amamo tlem zok dona ton khata rit apura hian tuial thei hi ai tlem zok don bok hei hian khol lian siam chu na tur konga in elna na satak aron thlen tir ta truck te chu ton som ni phur the tangin ton som nga chumi hnuwa ton za le zani chuanga rit phur thei te an ron siam chuak le kan tun kho vela hi chuan ultra class titans an ti mai caterpillar 797F te pe hi chuan voi khatlo ta hian ton zali chuang zetarit an phur thei to hetiam kho pa truck lian lo chuak tur hian a chunga part tin reng mai te hi abul chuta tangin asan pa liao liawa ron design chua fek an nei thong in chong ni vel seta sang lir thei lian tak han khal tur hi chuan engineering lama san ngai hlea entirnan caterpillar 797F te hi meter som panga seile meter saria sang ni in dollar makta tuai rukman set akaya india poisa chuan cheng vai pel che somli pakhat chuang man ti na ani chu e truck hi engma phurlo poin ari zong hi ton zathum som ruk zet akaya 106 liter engine ni in cylinder som ni aman ba ka turbocharger palia thuam ani poka horsepower sangli set ape chuak thei engine chom tu tur a fil tenga hian diesel liter sang thum zariat vel set aleng boka darkar khata liter zani somni pasari set eiralin hei hi lir thei pa ngai thlai nge mozat man adai a driver thutna cabin omna hi asang le boka driver hian in chong thum vela sanga tangin he truck hi akhal ani deuh ber truck hi alen ema wangin mu theilo lai blind spot hi atam hlea chu wangin driver hian kiltin amu kim vek theinan hian radar changkang taka thuam ani ba ka nunglam mu theina rear view camera te po anei ve vek po he truck tiro pui tu chu a engine hi ani rualin aro puina tilang sar tu bera chu a ke hi ani thunga caterpillar 797F pula hian iting ani chuan
atayar ringot tapo hi metar li set asang an yewangin ite chem ti in sha theyang tayar pakhat hi ton nga chuanga rit ni in truck ri na zong ba ka hian lot ton zali seta ritol so tura tuan ania tayar hi alin em awangin asiam chu na po hi khole mihring tang khopin an siam chuak thain tayar pakhat man ringot po hi dollar singli sang ne India poisa a cheng noi somli man deuh tho akaya alo the palani chuan mihring tan hi chuan han thlak ngai na omlo chu wangin tayar thlak na tur bek robotic tire manipulator truck chau hian ake han poile vua hi athea hei baka tire enkol konga po hian film khur angai hle bok tire chunga boruak norna air pressure hi asan em awangin ake puak hi bompu atluk ang setin a hlo om mining truck hi chuan truck pa ngai hawa an man ang che steel spring hi chu a man ngam ve lo buka aya hydro pneumatic suspension cylinder an ti hi an mang be steel spring pa ngai hi chu an mang se chuan ama arit to sa nak lain lot lak le bumbawa atlan zong ringotin atliak chingal vek theidona chu wangin aya chakjok nitrogen suspension cylinder he mantir ni in shock absorber lian tak anga atho ba ka steel spring ai hian lot lak adol zo bok heti lai hian engine lian tak le tire lian tak he mangma se hetiang anga rit norkal tir tur hian engtin nge power he apek theizo kanti mai thei lir thei pa nga ya chuan engine ina rotational power apek chua chu gearbox a lutin atlan thina heti lai hian tonzali zetarit mining truck a te chuan gearbox pa nga yang hi chu aman vengam lo truck hi ari lutuk to wangin gearbox atan zong hian pinion te hi ein trial chefek thei to chu wangin tunlai mining truck le kholian tak tak te chuan rail norkal nana technology an man diesel electric system changkang tak he an mang to he diesel engine lian tak he aketilir tu anilo puka a engine hi chu power siam chuan mun pui power plant angin athok electric coal generator lian pui ang hini in truck ken hunglama electric motor in tukrua te hian electric he avathon luta ti chuan he system changkang tak hian torque sang tak aron pek chuata ka chuan a hran pa a gear thlak ngai to lovin kong chho diak le nalti vela hian atlan thei pha ta train ani hetiang dollar makta tuai rukman chuang mining truck thar te he dealership atanga han khal chuaringot he ati chi lo buka leko se tang deuh hian a chesi cabin anung lam thil phurna dam body le engine te hi a hran thawin a siam chuan hun pui atang hian an pur chuak thina mining site a thlen khom nuwa crane mangarem khom ni in rem khom hun chung hi kar khat chuang reite o ve train thiamna sang zela hetiang truck lian te ho po hi an ron thom changkang chho ve zela driver roi angai to lo na autonomous haul truck te po hi a chuak le tran to ai manga operate ni in driver ngai lo hian chun zan zomin na hi athok char thei to chet chuanna ati tlem pa ka athok so chok bok fil he lutuk ti tlem nan hian electric mining truck pa ngaya thlak chho tumin ruam manna ommek puka futuristic design an Poland then khata chuan driver ki bin hi om to lo bok